дар доираи бозиҳои даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё ду бошгоҳи шӯҳратёри кишвар хуҷанд ва истиқлол ба рақобат пардохтанд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти тоҷикистон ки дар маркази вилояти Сух шаҳри Хуҷанд воқеъ аст баргузор гардид ва ба суди футболбозони Хуҷанд хотима ёфт. ҳисобро дар оғози дидор аниқтараш дар дақиқаи чоруми бозии футболбози бошгоҳи Хуҷанд Даврон Эргашев боз намуд. партофти самароваро Дилшод Бозоров ба номи худ муҳр кард. дар дақиқаи сиюми рақобат нимҳимоятгари ӯзбекистонии бошгоҳи Истиқлол Ҷалил Кимсанов таносубро барқарор намуд. пеш аз анҷоми қисми аввал Турсунали Рустамов аз партофти Дилшод Бозоров истифода кард ва дубора хуҷандиёро пешсаф сохт. футболбозони пойтахти кишвар дар дақиқаи 63 бо голи Эҳсони Панҷшанбе дубора ҳисобро баробар намуданд. аммо собиқ футболбози Истиқлол ки айни замон дар тими Хуҷанд ҳунарнамоӣ дорад бо як зарбаи дарвозагири худ пирӯзиро барои тимаш таъмин сохт. пас аз анҷоми бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё Истиқлол ва Хуҷанд ба хазинаи дастовардояшон 5 имтиёзӣ афзуда дар зинаҳои дуюм ва сеюми гурӯҳи Д қарор доранд. خیلی خرسندم که ما بازی غلبه کردیم و مخلصان خود رو شویه کردیم که بازی خوب بود و غلبه رو ما آوردیم. قبل از اون که شما گل بزنید نیکولاس توشیش بسیار هم سیدیالی کرد ولی در نهایت دوم گل زدید اما گل خود را جشن نگرفتید. برایش که در دسته خوب بازی میکنم باور نداشتم گل میزنم در دسته خودم. خب اکنون تنها بازی‌های آخر مقابل دوردای امکانیتی دسته خوجند رو برای براندن از گروه بهتر میکند. چه نظر دارید؟ برای خواهش می‌کنم برای غلبه میریم دیگه هیچ در کار نیست ما غلبه تمام. تشکر زیاد. بازی خیلی مشکل بود. ما از اول بازی خیلی بازی رو انتظار بودیم. افسوس که ما باختیم در این بازی و حالا همه شانس ها در پیش است که ما روز 26 با دسته التیناصری ترکمنستان حرکت میکنیم که پیروز شویم ما از گروه براییم. خب چی سبب بود که دسته استقلال توانست غلبه کند؟ بهانه کردن نمیشود ولی دسته خوجند نقصر باز کرد.